Ni Mimi Mihaye. Icyo nobwira ayandi ma TV nuko yotwizera nk'abana b'igihugu bakatwizera kandi nk'uko Fanny yari yabivuze hari mugenzi wanje yari yabivuze kuba hari igihe ubona werekanye nka filime yawe mu by'ukuri bino bikorwa dukora biraturuhisha cyane ariko iyo tubonye nibwo kuba ari gatoya tukakabona biradutera intege rero twohimiriza n'andi ma TV kutwizera hanyuma n'abandi bakinyi nukubatera amakohaje gukomeza tugakora twizera neza ko uyu munsi nubwo tubira akayasho ntihagire ikintu turonka turizera neza ko imbere ari heza twakomeza gukora burya ikintu ca mbere kibi mu buzima no gucika intege iyo udacitse intege ibyiza nyine urabigerako turakabashimiye cyane kuko nkaje nkitanga sinarinzi ko hari akantu bazoduha gafanta rero byarana ni nka surprise rero ndashimiye televiziyo ya Buntu TV ndayikunda cyane igihe cyose nyine bazonyitura tuzokomeza dukorane je umunsi wa mbere ntwara trofe naratangaye kuko numva yuko ari ibintu bitabaho numva ko kumenga hariho abandi bantu babigenewe atari twebwe dukora nyine amafilme bakunze kwita filme du quartier ako kantu karambabaza cyane ariko icyo gihe ndose iyo award nararyohewe cyane bimpa n'amakohaje yo kubandanya nkora nkabashimiye cyane na televiziyo Buntu kubona yatwiyumviriye hariho abahora bavuga ati tuberekanira ibintu n'ubundi ni publicité turiko turabagirira ariko ntiba reconnaisse effort tuba twagize mu gukora amafilme muri make kwa gushima kandi mbwira n'abasineaste bagenzanje bagire effort kuko nibazi uko filme ndundi ntikiri hahandi nyene rero televiziyo Buntu tuyishimiye kubona yaratwiyumviriye ko mbwira nandi ma televiziyo arahari usanga berekanye filme zo kimvetisa iyi yashitseho gute ariko urumva anyi batubereye abavyeyi rero mpamagara nandi ma televiziyo yuko ntibatuge imitsi kabe gato ariko tukabone kuko nakazi karuhisha cyane Imana ibaha umugisha